Reka twongere tubahe ikaze kuri igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu n'intera z'icyumweru ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026 ni updates aho tubazaniye amakuru akomeye aturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko Minembwe ku munsi w'ejo habaye ibitero bya drone mu duce dutandukanye twa Minembwe. Uyu munsi ni umuhana wa kuri Kalongi wazindukiyemo intambara ikomeye aho hari kumvikana imbunda ziremereye, ibyo bikaba byahungabanyije ubuzima bw'abaturage bahegereye. Ntabwo ari muri utu duce ariko twonyine biravugwa yuko ingabo za P5 zatangiye akazi nyuma yuko ziciye mu ndodo ya Bijombo bikanga. Urabona yuko zazamukiye Bibogobogo zikaba zitangiye operasiyo. Byinshi kuri ibi rero muranyemerera umuroko wacu Informa Bwana Bizima duhe ido nido y'ibikomeje kuba. Turi bubamenyeshe n'ibintu byemejwe mu nama aho bivugwa yuko umutekano waba ugiye kuboneka kandi ubona yuko watangiye kuzamba bitewe nuko Croatia ihanganye na AFC M23 wakomeje kugaba ibitero. Byinshi kuri ibi rero ni ukuma iminota mikeya ukamenya uko situation ihagaze, ukamenya akantu ko kandi nayakomeje gucaracara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza rero mushimira nkwifuriza amahoro y'Imana no gutangira weekend nziza wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango badahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Tutabatindiye rero ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza, ni amahoro. Ni amahoro. Mukanya urambwiye uti ingabo za P5 izi ni ingabo wenda ushobora kuza gusobanuraho leta y'abari muri leta zigiye zitandukanye, kuko abenshi hari igihe bavuga ati ese koko ibi nibyo cyangwa ni scam. Wenda uri buze gufataho nk'umunota umwe usobanuriza ingabo bivugwa yuko zazanye na FTNB zo mu Burundi, ndetse bikaba bivugwa yuko baciye muri ziriya nzira nk'uko wabitumenyesheje mu makuru yacu abanza. Amagingo yuko mubwiye ko batangiye ibikorwa byo kugaba ibitero, ndetse batangiye guca mu nzira zigiye zitandukanye kugira ngo baga bitero MRDP twirwana na AFC M23. Bwana Bizima, byifashe bite sahengeye? Niko bimeze, ni nyuma yuko bari bamaze igihe batubiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaza guhurirayo n'imirwano idasanzwe nabwo yabateje ikibazo gikomeye mu kibira. Bibaye ngombwa rero ko bazana ni bataliyani yari imaze igihe mu Burundi standby ku buryo yagarutse muri operasiyo muri iki gice cy'imisozi miremire ya Minembwe, aho bongeye kugaragara muri operasiyo hano za Bibogobogo ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Nk'abantu basaga naho bahavuye mu gihe cya vuba, habazwaga cyane yuko nta wakekaga ko bahita bagaruka. Bishobore kuba babonye ko nta mirimo bafite mu gihugu cy'u Burundi ndetse ibyo kwiga bari bagiyemo bitari nka ngombwa, kuko ubona ko byanze bikunze amakuru ahari uko bagarutse bafite ibikoresho byuzuye bitandukanye no mu gihe gitambutse ubwo bagiye babisangishwa muri iki gice cya Uvira, ndetse binabanje kugorana, ariko bagarukanye ibikoresho byose byuzuye ndetse n'amabwiriza mashya, kandi ubona ko hari amasezerano bashobora kuba baragiranye na FARDC bitandukanye n'uko wabonaga ko ubushize ikintu cyose bacyakaga bakakibona bisa naho bitinze. Ni ikintu rero ubona ko benshi P5 bayizi yenda nk'umutwe waba waraturutse kure cyane, n'ubundi ugizwe n'ihuriro zirimo abasirikare n'ubundi bavuye mu mitwe isanzwe barwaniraga muri FDLR, yaba ari Wazalendo ndetse izi Nyatura. Hose ni uruhurirane rw'ama unity yagiye aba muri iki gihugu cya Kongo mu mirwano yaba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Rero hagaragayemo ko ndetse hashobora no kuba harimo abasirikare
n'ubundi binjiwe ariko bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bari muri iyi P5, ubona ko ari umutwe uhuriyemo n'ingabo zitandukanye kandi ubona ko ari abantu bagiye baba mu bice bitandukanye muri izo operasiyo zagiye zibera hano muri Congo. Rero bagarutse muri iki gice n'ubundi bongeye kumvikanamo mu minsi yari itambutse, ubona ko basaga naho nta muntu wabo n'umwe wari warasigaye, ariko ubona ko byanze bikunze operasiyo bagarutsemo bashobora kuba baje bya nyabyo kandi bari kumwe n'iyi fosi y'abarundi, ubona ko operasiyo bari gukora nta rundi ruvange rw'ingabo bari kumwe nabo baherereye mu cyande cyabo bwite bihariye, aricyo bari gusa naho bashobora kuba bashaka kugaragaza yenda ibikorwa byabo bwite, nta koalisiyo iba irimo yo kuba bivanze n'ingabo zitandukanye nk'uko ubushize babaga bari kumwe na FARDC ndetse ingabo za Tanzania, Abarundi na Wazalendo. Ubu ni fosi iri kumwe n'abasirikare b'u Burundi bambukanye nayo ni bataliyani, nibo bari gukora operasiyo nshyashya basa naho binjiye muri iyi misozi miremire ya Minembwe, ndetse ubona ko deployment zabo ziri kuza kuba zitandukanye cyane mu bice bitandukanye, ubona ari nk'amaraso mashya bagarukanye muri iyi misozi miremire. Bwana Bizima, biravugwa yuko AFC M23 ndetse na FARDC bagiye guhurira mu gikorwa cyo kugenzura agahenge mu ndege imwe, aho indege izajya ikontorora igice AFC M23 igenzura ndetse ikanakontorora igice FARDC igenzura. Ibi bintu byemejwe mu Busuwisi, aho ntibyaba biri gusigura ko haba hagiye kuba imikoranire kuri kote ya Kinshasa ndetse na AFC M23, abandi bakaba batangiye ko ati ibyavuzwe biratashye by'uko Kivu yaba igiye kuba repubulike? Yego birashoboka, ahubwo ngicyo nasobanukirwa iyo ndege izajya ihaguruka irimo ingabo zo ku mpande zombi, cyangwa indege zizajya zihaguruka ari ebyiri kuri buri ruhande indege. Oya, ni indege imwe izajya ihuriramo ingabo, ubwo ni zizajya zitoranywa kuri kote ya AFC M23 ndetse na kote ya FARDC, noneho bahuriye mu ndege imwe mu gukora operasiyo yo gucunga umutekano w'agahenge. Yego birashoboka cyane rwose ko icyo gishobora kugerwaho bijyanye n'umugambi n'ubundi M23 isa naho ifite muri iki gihugu, ndetse no gusa naho iharanira kwibohora. Byaba ari byiza, urumva ko abantu babyumvaga bitandukanye, hari igihe bibwiraga ko zaba ari indege ebyiri, imwe ishobora guturuka kuri buri ruhande, ariko aho ngaho hashobora kubamo ikibazo cyane, bitewe n'uko ujya ubona ko utakwizera umutekano wa FARDC bijyanye n'imirwano yabo ya buri munsi ikunda gutungurana, ndetse bitagutungura nk'icyo kibayo bakaba banashora imirwano itunguranye, kuko iyo ndege ibasha kugera mu bice itakabashije kuba yageramo ku ruhande rwa FARDC. Niba ari uburyo bwo gukorera hamwe, bishobora kugira ikintu cyinshi cyane buhindura, ku buryo ushobora no kubona ko hari operasiyo zishobora guhita zihagarara, buryo utajya uvuga ngo si njye watangije imirwano, kandi mu makuru yose agaragara ko iyi ndege yajya isa naho yamenyera. Yes, Bwana Bizima, rero wenda wakwapudetinga abakunzi bacu ibindi bisa nkaho biri gucaracara muri ubwo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka bisa n'aberekeza muri Nord Kivu, muri hafi ya Walikale, aho ari imirwano yabaye muri axe ya Maremo. Hari hamaze iminsi hari force ya FDLR ndetse na Wazalendo, FARDC, ndetse ubona bari bafite umugambi wo gusa naho bahigarurira bijyanye n'ibikoresho bamaze iminsi bohererezwa muri iki gice, ariko byaje kuba ngombwa ko bakimara kumenya amakuru ya M23 ifite defense hano kandi ikomeye, uko ugiye kubagabaho ibitero, ni amakuru nabo bishakiye y'ubutasi bwabo bwite, byabaye ngombwa ko iki gice bagita nta mubarashe, ndetse M23 imenya amakuru ahantu bahavuye nyuma y'amasaha agera muri 5 batakirangwa muri iki gice. Byaje kugorana cyane, ubona ko hari umugambi M23 yari ifite wo kuba bashakaga gusa naho katinga ifosi bakayambura ibikoresho yari ifite, kuko kimara kugenda utyo nta nkomyi, byabaye ngombwa ko bashaka abasore b'inkwakuzi bihuta cyane babasha gukurikira iyi fosi mu buryo bwo kugira ngo
babashe gusa naho bayitesha umutwe kandi yari ifite amakuru ko ishobora gukurikirwa kuko yari bikoze mu ibanga, biza kuba ngombwa ko bayikurikira ndetse baza no kuyirasaho ihatakariza abasirikare bamwe, ndetse isa naho inakwiye n'imishwaro, ariko haje kuba babashije gutwara ibikoresho mbere y'igihe bo bagiye guhaguruka, ibikoresho biremereye byatwawe n'imodoka bari basabye ku ruhande rwa FARDC. ubona ko ari zone bavuyemo mu buryo bwo kwitabara, kuko yanze bikunze nta gikoresho bari kubasha gukura muri ibi bice, kuko wari umugambi M23 yari ifite wo kuba nta na kimwe bari bubashe kubatwara, ariko byarangiye ibi bikoresho babibuze, kuko ubona ko byabashije gusa naho bivanwa muri iyi ntera mu gihe cya kare. Ariko nta gace ubona ko n'ubundi M23 ifite umugambi wo gusa naho ukomeza kwagura, kuko hamaze kugezwa ingabo nyinshi cyane, byitezwe ko nta kindi ari operasiyo bari kwitegura zo kugira ngo bagure ibi bice barimo, kugira ngo aka gace kari gasa n'akibasiwe na FDLR cyane, ubona ko basa naho bari kuyihashya yerekera muri za Walikare. Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Urakoze nawe. Tuboneraho gushimira n'abakunzi ba Kigali News, ndetse twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.